Ngiyabonga kakhulu baba Dube. Lapha nginxusiwe inhlanganiso okuthiwa i-International Republican Institute. Isebenza ndawonye lenye inhlanganiso okuthiwa i-Interparliamentary Alliance on China. Inhlanganiso le okuthiwa i-IPAC iyenze umhlangano omkhulu. Banxuse ama-members of parliament bevela indawo zonke zomhlaba. Bebuya lapha from about 30 countries. Bahlangana lapha Washington DC. Becubungula indaba yokuthi kwenziwe njani ngeChina elokhe ihlukuluza ezinye izizwe. Indlela iChina esebenza ngayo namazwe anjengabo Zimbabwe, maye ngahamba eZimbabwe siyavula ama-business khona livula imgodi. Indlela ehlukuluza ngayo abantu abavela ezigabeni zakhona. Ikakhulu lapho engivela khona eWange eMalahleni sithwele nzima ngamaChina abalambeko abahloniphi bayasidelela. So badelela beze bevule imgodi yamalahla phezulu kwamangcwaba abantu abadala bethu. Badelela beze bezame ukuvula umgodi wamalahla eWange National Park ngendlela esihlonipha lokuyiqhathekisa ngayo eWange National Park bona bafuna ukuvula umgodi wamalahla. So thina sihlangane labanye ama-parliamentarians abavela kwamanye amazwe over 30 countries. Mina ngirepresenta ama-parliamentarians. I was the only one ekade nginxusiwe from not just Zimbabwe but from the entire Southern African region. So I was a delegate representing Southern Africa. Ngikhulumela ama-parliamentarians across Southern Africa. Ngendaba yona le ukuthi sikhathele ngamaChina, sikhathele ngawo. Kodwa lingenzani ngakho njengoba kukhanya ngazani uhulumende uyabasekela phela ngokweza kwakhona? Siyazi ukuthi uhulumende okhona kulezi insuku eZANU-PF usebenza namaChina. Le Zambia uhulumende kade khona Patriotic Front besenza namaChina kodwa i-opposition ingenile nyakenye. Kathesi asethwele nzima eZambia. Lathi sikhalela ukuthi next year eZimbabwe i-opposition izanqoba and i-policy yethu on China will change. Okwamanje sizasebenza lamanye ama-parliamentarians sesivulile i-WhatsApp group sifuna ukulontsha i-IPAC eZimbabwe. So sokulamanye ama-MPs laba abalendubeko zama-China kuma-constituents abo. So siyahlangana as parliamentarians eZimbabwe sisebenza ndawonye ukuthi silwise iChina. Also ama-parliamentarians e-Africa sesiqalisile i-platform yethu i-IPAC Africa Forum. Lapho siyabe sihlangana sivela eUganda, sivela eKenya, sivela eTanzania, sivela eZimbabwe, eNigeria. Sisithi kasisebenzeni ndawonye ukulwisana namaChina. Ukwenza ukuthi amaChina ayekele ukudelela abantu abansundu, ayekele ukudelela iAfrica, ayekele ukuhlukumeza abantu base-Africa. Yindlela esiyabe sisebenza ngayo sisiya phambili. Siyasebenza labanye emaguma amanye nomhlaba ukuthi ni ama-parliamentarians e-America, e-Europe, e-Asia, Latin America, wherever they are, sisebenze ndawonye ukuthi iChina iqalise ukuhlonipha abantu ikakhulu ama-local communities mayisenza ama-foreign policy strategy nama-investment strategies. Ake sijike siye kwele Zimbabwe siyabona ukuthi uJob Scala lo-Godfrey Stoli abanye bakho bavalelwe khona manje. Akusitshethilizwa njani ngakhona? Ngizwa ubuhlungu kakhulu, ngizwa ukudana lokuthukuthela okukhulu ngoba isisekelo sombuso seZimbabwe kusukela ku-2013 sicacile ukubana i-bail is a constitutional right. Ikakhulu makuyikhese njengaleyi abangahambela asemacaleni okuthiwa yi-pre-trial. So kathesi bamele banikezwe i-bail. Kodwa sokule 90 days belokho begciniwe esitokisini. Ama-lawyers abo becela ku-state ukuthi bachuchise sicela amaphepha ukuthi libachajeni. Abachuchisi besehluleka ukubanika amaphepha. Kutshengisa ukuthi abachuchisi abalacala bangalethesa abantu laba bathunyiwe. Kutshengisa ukuthi kulabantu bazombusazwe, kulabantu baze-politics abangenela indaba yabo Scala besebenzisa ama-court, besebenzisa amadale ukuqeda indaba zabo ze-politics. So sithi kabakhitshwe ngoba uhulumende vele uyakwazi ukuthi kabala case. So indaba yakhona inzwisa ubuhlungu. Kulabanye futhi amanyathime 14 ababotshwayo ungakhanyiwe ukuthi nebahamba ne-court baphonga ukugcinwa. Kulabanye futhi abemthwakazi Republic Party labo banjalo babotshiwe bazibanjise group bagcinwa njengezigebengu ezinkulu ngenxa ukuthi bona babetshengisela umbono wabo okuthiwa ngesilungu right to protest and express, which is a constitutional right. So sikhangele futhi kulabanye ababotshwayo ngesikhathi sika August 2018, kulabanye ababotshwayo ngoJanuary 2019 kuze kube lama riots kuzochithwa internet laphana. Silezibotshwa ezinenge eZimbabwe ezikuthiwa ngesikhiwa ngama-political detainees. Uhulumende okhona uyahlukuluza abantu beZimbabwe ikakhulu laba abakhulumela egcekeni imbono yabo ukuthi kabakuvuma okwenziwa nguhulumende waseZimbabwe. So sithi umhlaba wonke mawukwazi ukuthi eZimbabwe
akusavunyelwa ukuba lo mbono otshiyeneyo lokhulumende weZANU-PF. Bangakubona ukhuluma kakhulu njengomnumzana uJobs Khala umhlonitshi uSikhala, bayaqalisa ukusebenzisa amakhoti ukuthi bakuhlukuluze. So sithukuthele ngendaba yena le ukuthini ama-ZANU-PF political elite sebesebenzisa amakhoti ukuthi behlukuluze abantu abangavumelani labo kwezombusazwe. Ngibe ngikhuluma lo umnumzana Tafatso Mgwadi weZANU-PF sithi hayi lokho ngamanga ukuthi umnangagwa uyangena khonapho evimba lapha lalapha ungathi ngakhonokho. Ucabanga ukuthi angathini uMgwadi atsho ngumsebenzi awuholayo kona lo ukuthi nabe khuluma konke okubi okuhle ngeZANU-PF. Okuliqiniso ukuthini even yena umnangagwa wabhala ku-Twitter kuze kube lecala lika Honorable Tendai, wabhala ukuthi ugcine engenele ukuthi azuze ibail. So siyakwazi ukuthi i-executive army ilokhu ingenela kundaba ze-court. So even kathesi ngiyakwazi ukuthi nibona bepolitiki yiba bayenza ukuthi noJobs Khala bengaphumi esitokisini enxa yokuthi bafuna ukulwisa izimpi zabo. So uMgwadi hayi njengomuntu osebenzela iZANU-PF akulokunye ngakukhuluma, kodwa iqiniso liyavela obala ukuthi oSikhala sebele 90 days esitokisini bengazake behambe ecourt. Icala lokho elingakaqali after 90 days. Bacelwe ngama-lawyers, ama-defense lawyers ukuthi sicela amaphepha phela ukuthi sitshengisani ukuthi icala labo kuyini. Bayehluleke lokubajengisa baphonga ukuthi remand kungela cala. Akulacala abalenzayo. Wena uligqwetha phela ngomdabuko wakho. So nxa kusenzakala into ezinje ukuthatha usithi oqala kumele sihloniphe yokuthiwa ngesilungu i-due process of the law kumbe ama-courts. So thina silama-lawyers amahle ikakhulu ngasibukhangela uJobs Khala umhlonitshi waSikhala balabantu abanjabo Beatrice Mthethwa labo Jeremiah Bawu ngamagqwetha sibili ahlonitshiwe eZimbabwe. Sisalandelela komthetho konapho ukuthi bebelokhu apply ama-bail belokhu bengadinwe bebuyela becela i-bail bebuyela e-magistrate court bebuyela e-high court. Okunye sikwenza sesenza ama-diplomatic initiatives, ama-advocacy initiatives ukuthi kube le pressure politically. And siyakwazi ukuthi kulabanye abaziwayo eZimbabwe osaziwayo abanjabo Tsithi Dangarembwa odumileyo kuloba amabhuku abantu abanjabo iBomandaza isikhwikamfundo esinkulu iBomandaza basebenza i-petition yakhona ekhuluma ukuthi mhlaba wonke jikelele ubona nini okwenzakala okuba eZimbabwe ngendaba yabantu abanjabo Honorable Sikhala. So i-petition yakhona sidlulile about 20,000 signatures and siyathemba ukuthi kumele kwenziwe okunye okufaneleyo ukuthi kukhuthazwe ukuthi baphume ejele at least on bail. I-bail ayithi ukuthi awuselacala, ithi ukuthi usungabuya emacaleni akho uvela emzini wakho. Ngabantu abangama-members of parliament abangeke babaleke i-bail ngoba bayacatsha bengaphi. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi Honorable Sikhala mbani, even angasuka eZimbabwe aye kwelinye ilizwe abantu bahle bembona ukuthi nguSikhala. So kangeke abaleka. So umtshutshisi umele abanika ama-conditions a-strict e-bail kodwa ba-make sure ukuthi ngoba kathesi sebele 90 days bengazake bahambe ecaleni. It's like i-pre-trial detention yabo leyo is abuse of i-court process. 90 days ungakayethesi icala lokhu ugcinwe esitokisini kulokho ucelwa ama-remand yikuhlukuluza lokho. Asiqedise khonapha-ke udaba lethu ngakhonokho ukuthi sikubonayo ukukhahlanyezwa kwabantu ekuthiwa yi-political violence. Kuhamba njani njalo linalenzani ngakho khonokho? Ungakhangela udlame lobo solukhona mbi esingathi i-violence kulokwenza lokwethuka kweZANU-PF. iZANU-PF sinanzelela ukuthi umnyaka ozayo kukhetho esilukhangeleleyo izabhuqwa yi-CCC ngoba kathesi iZANU-PF abiyakwazi ukuthi iyanqoba haba i-relaxed kodwa kathesi siyethukile isisebenzisa i-violence ukuthi nabantu bengavotelini i-CCC. Kathesi mina bensebulilima ku-Ward 16 siyibhuqile iZANU-PF. I-ward yona le ibingezanu ayizake ibe nge-opposition sayibhuqa la ku-Ward 1. So out of 3 by-elections ebulilima i-CCC wine 2 out of 3 kutshengisa ukuthi abantu sebekhathele ngezanu lasemaphandleni emathebeleni south. I-CCC kulokhu ifonyiwe ilokhu iwina ama-by-elections from 26 March by-election iwinile eChipinge iwinile eKariba iwinile kona lebulilima iyenze kuhle futhi eGogo kade kulodlame olukhulu. So kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebekhathele ngeZANU-PF and sikhala ukuthi umnyaka ozayo i-CCC izayibhuqa iZANU-PF. Yikho iZANU-PF isisebenzisa udlame, yikho iZANU-PF isiba violent, iyesaba ukunqotshwa yi-CCC.